Prilog Violete Peštanac, koji nosi naziv Žene u Pančevu nedovoljno su zastupljene u političkom javnom životu, osvojio je prvu nagradu na konkursu misije OEBS-a u Srbiji i Kancelarije pokrajinskog ombudsmana. Emitovan je u julu mesecu na Radio Pančevo, govori o tome koliko su predstavnice nacionalnih zajednica zastupljene u politici i javnom životu. Centralna tema su nam zapravo bile Romkinje, jer nekom analizom od uvođenja višestranačja bilo je odbornica u lokalnom parlamentu, skoro u svakom sazivu se ispoštovao onaj zakonski minimum od nekih 30%, međutim zaključili smo da recimo pripadnika nacionalnih manjina, pre svega pripadnica, je najmanje, pa na primjer recimo Rumunki ili Romkinja nikad do sada nije bilo. Položaj žena i rodna ravnopravnost su teme kojima se novinari Radio Pančeva bave godinama, objašnjava dugogodišnja urednica jutarnjeg programa Violeta Peštanac. Ona je naročito upoznata sa ovom temom, budući da je autorka 2 serijala i trenutno priprema i 3. radijski serijal koji je usmeren na preduzetnice. Njeno istraživanje za nagrađeni prilog pokazalo je da su žene aktivnije kroz udruženje i nevladine organizacije u oblastima kulture i tradicije nego u političkom i javnom životu grada. Priznajem, nismo nikada razmišljali o tome da posebno izdvojimo žene iz nacionalnih zajednica, a s obzirom da smo nekako pratili cijelu ovu priču oko nacionalnih saveta i kandidatura, shvatili smo da ni među kandidatima nema žena, a pritom nacionalni saveti jesu mesta gde praktično pripadnice nacionalnih zajednica bi trebalo da budu delegirane kasnije na neka druga mesta i u neke druge institucije. Da bi se uopšte žene motivisale da se bave malo više sobom i svojim pitanjima i rešavanjem svojih problema, moraju prvo i one da se malo aktivnije uključe u sve to. Prva nagrada je za novinarku i urednicu Radio Pančeva prijatno iznenađenje, ali i potvrda značaja lokalnih medija. Na konkurs pristiglo samo 4 priloga i uglavnom su to prilozi iz manjih medija, što samo potvrđuje i onu priču da se nacionalni mediji ipak bave nekim drugim temama i za vrlo specifične teme nemaju prostora ili iz nekog drugog razloga se njima ne bave. Činjenica da manje sredine i manji mediji ipak uspevaju da pronađu prostora i za teme kojima se retko mediji bave, za tabu teme, i to je možda argument više zašto bi zapravo u ovom trenutku privatizacije trebalo razmišljati zašto su javni mediji poput Radio Televizije Pančevo sredini potrebni, iz prostog razloga što ovakvu temu nigde na nacionalnom mediju ne možete pronaći. Violeta Peštanac kao nagradu dobila je studijsko putovanje, ali još uvek nije upoznata sa destinacijom. Nagrada će biti uručena 20. oktobra na svečanosti u Skupštini Vojvodine u Novom Sadu.